Yewe Kagame Paul, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nkaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, nshingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Second Lieutenant mu ngabo z'u Rwanda. Byari MJ Line Challenge. Mbere na mbere abasirikare, mbere na mbere umutekano, mbere na mbere umukuru w'igihugu, mbere na mbere ingabo z'u Rwanda, mbere na mbere abapolisi aho bari, mbere na mbere inzego zose zishinzwe umutekano, mbanze kuzishimira. Naravuga iki kintu, ndagira ngo ngusabe kubanza wakanda subscribe hano kuri MJ Line Challenge, kubera ko niwo musanzu tubasaba wa cyane. Tutarajya kure, reka tubanze turebe uburyo byari byifashe ejo ku tariki 3, uburyo bambikaga abasirikare. Rwanda bazarukura he kandi bafite inshingano zo kururinda, abikoza gutanga n'umwabataye tuzayafashamo, abirukana bo besherekerezwa tuzabakurikira bamanuka amabombe tuyamanuka, imibaya n'imisozi ntitubikamba, akarusho hakaza indege tukamara. Ngira ngo ku tariki 3 z'ukwezi kwa 10, ngira ngo mbonye ko byari byishimo. Reka turebe mu bimwe babanje bereka umukuru w'igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ikiro cya mbere cy'aba ofisiye basoreje kuri iri shuri barandika umwaka w'ibihumbi 2025 ugaragaza icyiciro gisoje uyu munsi. Iracyari MJ Line Challenge. Ngira ngo iki ni icyiciro cya mbere cy'aba ofisiye cya 2025 cy'ingabo z'u Rwanda zari ziri kadeti.